салом ва дуруди бепоям ба кулли бинандагон ва дӯстдорони барномаҳои рангини телевизиони мусиқии Тоҷикистон Шаҳнавоз. Шод аз он ҳастем, ки дида ба дидор расид дар нашри навбатии рӯзномаи барномаи Дурахшон. дӯстони азиз, чун ҳарвақта мо дар рӯзномаи худ беҳтарин сурудҳо ва намоҳангклипҳоро аз беҳтарин сарояндаҳои ҳирфавию касбӣ интихоб намуда манзури шумо мегардонем ва каме ҳам бошад таъби шуморо болида месозем. хуб бинандагони азиз, ҳар кадоми шумо метавонед ба ҷои матни смс паёмак рамзи ҳунарманди дӯстдоштаи худро рақамчинӣ намуда ба рақамҳое ки айни ҳол рӯи экранҳои шумо намудор аст ирсол намоед. бинандаҳои гиромӣ, шурӯъ мекунем аз зинаи аввал. дар зинаи аввал қарор дорад сарояндаи ҷавону умедбахш, бонуи хушсадову хушсимо, ки дар муддати кӯтоҳ тавонист бо сурудҳои ҷаззобу дилписанди худ ба дили бинанда роҳ ёбад. ин ҳунарманд Мадина Бону Шарипова мебошад. من که عاشقی تویم رنگی خیال دارم شکست بال دارم ببین چی حال دارم چندین سوال دارم از غم نیهان دارم بینگر چی حال دارم وای امان 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 дар зинаи навбатӣ қарор дорад овозхони маҳбубу шинохта, дорандаи сабку услуби хоси сарояндагӣ, ҳунарманде ки бо ҳунари волояш миёни мардум эътироф гардидааст, Файзали Ҳасанов. ёдовар мешавем, ки Файзали Ҳасанов дар барномаи қаблӣ сазовор ҷои намоён, яъне ҷои аввал гардида буд. ин лаҳза порчае аз ин сурудро манзуратон менамоем. غنچه‌ای باغی لطافت نوری چشمانم بیا از فراقت سوختم محبوبی جانانم بیا انتظارم بر تو ای سردی خیرامانم بیا جان به کف ایستادم بر خود جانانم بیا انتظارم بر تو ای سردی خیرامانم بیا جان به کف ایستادم بر خود جانانم بیا. дар зинаи сеюм қарор дорад ҳунармандони бомаҳорату маҳбуб Муҳаммад Рафӣ ва Нозия. рамзи ин ҳунармандон 03 буда шумо метавонед смсҳои худро ба ҷониби ин сарояндагон ирсол намоед. дӯстони азиз, хаста набошед. рӯзномаи Дурахшон аз тақдими шумо тариқи телевизиони мусиқии Тоҷикистон Шаҳнавоз. Лоиқ Холов ин ҳунармандро ҳамагон мешиносанду ҳунари хуби овозхониашро эътироф менамоянд. аз ин рӯ мо дар рӯзномаи Дурахшон бо суруди агар борон биборад ҷой намудем. рамзаш бошад 04. اگر فصل بهاران میرسیدم سرود ابر باران میشنیدم به مثل خوشه های دانی گندم به پیش پایکت سر میکشیدم. тамошобинони азиз, мегузарем ба зинаи навбатӣ, яъне зинаи панҷум. дар ин зина бонуи санъат дорои ҳунари хуби сарояндагӣ Нигора Холова қарор гирифтааст. суруде ки айни ҳол мо интихоб намудем ном дорад Шамолак шидаи ҳаво. хуб, агар шумо мехоҳед ба Нигора овоз диҳед, пас рамзаш 05. شمالک شیدای هوا آمدای رهی بالا یک جوانی خوش سیما به سلام و به سراغه هر جا رو به شیراهه فقط حالش پرس و پاسه ای وادیلا دیلا دیلا چشنم گیره ای ما وادیلا به مشکلا نامی مرا کرده پیدا همه جا بروی لبها سرم مانده در بلا. дар ин зина қарор дорад ҷавони санъатдӯсту соҳибҳунар Ҷаннатулло Абдуллоев бо суруди Ҷураи ҷон таҳти рақами 06. умедворам мухлисонаш бетараф нестанд ва смсҳои худро ба ин сарояндаи бомаҳорат дариғ намедоранд. تشنه دیدار می یه جور
تماشابینان عزیز تلویزیون موسیقی تاجیکستان شهنواز، در زینه نوبتی یعنی زینه 07 جای نمودیم ویدیو کلیپ هنرمند جوان را که در کشور ما بیننده سرشمار خود را دارد، ساتین. این لحظه پارچه از این ویدیو کلیپ را منظورتون میگردانیم. جوری باشی از چشم من قشنگ والا 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 والا، خاطر خوباشی دستت زیر سنگ والا 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 والا، آخه شاخص نوبری تو دل میبری تو، از عالم سری تو دل میبری تو. فرقت سعیدов هنرمندی که با صدای ناتکرار خود دل دوستداران صوت و نوا را تسخیر نموده است، در برنامه قبل سزاوار جای دوم گردیده بود و ما در زینه 8 سرود این هنرمند را جا نمودیم. شما می توانید به رقم کوتاه 08 آواز خود را به جانبداری فرقت سعیدов ارسال نمایید. عشق تو آغاز و انجامی من است، عشق تو این آمی یزدانی من است، مرگی فرد را چونین آسان مگیر، رفتنی تو رفتنی جانی من است، دل ستان و جان ستانی من مرا، زندگی جاویدانی من مرا، دل ستان و جان ستانی من مرا، زندگی جاویدانی من مرا. در زینه 9 سرود بانوی هنر لاله عزیز را جا نمودیم. شما می توانید آواز خود را به رقم کوتاه 09 به این هنرمند خوش صدا ارسال نمایید. شبی باران محزونم نشسته کنج تنهایی، دلم خون شد عزیزی من از این بیهوده رهایی، از این بیهوده رهایی. سرود شکرانه در اجرای قابلجان ظریفov یکی از سرودهایی است که به دلها راه یافته است. ما این سرود را تحت رقم 10 در روزنامه درخشان جا نمودیم که شما بینندگان ارجمند می توانید به جانبداری سرودی مذکور آواز خود را ارسال نمایید. از آب نان خانم شکرانه میکنم، از آب نان خانم شکرانه میکنم، از طفلکان لانم شکرانه میکنم، از طفلکان لانم شکرانه میکنم. با امید تنصیحاتی خوش اقبالی شما بیننده های عزیز، روزنامه برنامه درخشان را خاتمه می بخشیم. برنامه های دیگر تلویزیون شهنواز ادامه دارد. خیر.